Sithanda ukubingelelana njalo, sibonga inkosi evumileyo ukuthi sihlangane singabaphilileyo. Sizotatitha njalo ngokwelizwi lakhe. Umlimo uthembakele izikhathi zonke. Kuleli viki sizabe sikusifundo sesihlanu. Lapho esiyatatitha okunye ngoNkulunkulu. Sihloko esithandekayo mina engikhulumayo ngo-Amos Maforo. Ngilequla labangani bami lapho esiza kusebenza sonke sisabelana lani lesi sifundo. Eqaleni ngale silomfundisi uM Dube, umfundisi uM Dube ngomunye esizabe sisebenza sonke kusifundo sanamhlanje, lo Jack Moyo. Mfowethu Jack Moyo sisonke khona lapha. Umuntu omutsha ulamandla kakhulu uzakusitshela okunye ngoJesu sizwe sikhule. Lo mdala wami lapha uArangwenya, uBaba Ruben Ngwenya, siyabonga sihlobo zami silamukela kusifundo sethu namhlanje. Amen. Sihlobo esithandekayo ngizakucela ubaba uNgwenya asivulele ngomthandazo. Asikhuleke nini. Baba oyingcwele okhona ngikhaya ezulwini, siyabonga ithuba elisinike lona uba cubungile sona lesi sifundo. Sithanda ukunxusa uba umoya engcwele umlobi waleli lizwi kubana athungamele ukuze isifundo sizise ngezinga izulu elikhangelele ngaso, bese siphathiseke empilweni zokukholwa ukuthi uYesu nxa eqhamuka samukele ebukhosini. Sicela konke ngokukholwa egameni likaJesu inkosi yethu. Amen. Amen. Hey, imnandi i-pamphlet esilayo kulona leli kodwa. Lapho sikhangele ngesimilo sikaNkulunkulu ukuthi yena uNkulunkulu onjani. Kuleli viki sizakhangela uthando entukuthelweni kaNkulunkulu. Uthando entukuthelweni kaNkulunkulu ngamazwi angane ayaphikisana la. Ukuthi kuba njani lo thando ekuthukutheleni. Umuntu othukutheleyo uthanda njani? Uyavuma yini? Kumbe sike sihlaziye sona lesi sihloko. Kuyini esikuzwayo lapha isihloko zami? Uthando entukuthelweni kaNkulunkulu. Isimilo yena uNkulunkulu vele umuntu onjani? iBhayibheli lithi lona uNkulunkulu uluthando. Alright. Nxa sokuya kulesi sihloko kudinga sibili ukuthi sizwisise ukuthi kachintshanga ukuba uNkulunkulu lothando. Kunjani? Nxa sithi intukuthelo kawuzange kuthiwa inzondo yakhe. Hayi. Kutsho ukuthi kulezinto ezingahambi kuhle ngabantu abakhe. Ezenza angaphatheki kuhle. Abe sethukuthela phakathi kwentukuthelo yakhe alayo uyaveza uthando. Ngoba kasiqedi sonke sinjalo salokho sikhona siza kukhangela nxa sisikhuluma ukuthi kusukela embalini yayizolo bekufika lapha afika khona athi uzosusa isono kube lezehlakalo zokufa kwabantu kodwa kusala isizwe lokho esikhona. So entukutheleni yakhe ekungaphathekini kuhle wala efisa ukuthi impilo ibe khona esusa ububi ememekisa impilo ukuthi Jesu uluthande ebantwini. uNkulunkulu luthando. Amen. Uthe uqala uthe into yakhona ngana ihlangana. Uthando lo lentukuthelo. Kodwa ngikhumbula umunye indoda wayesithi nxa umuntu ekuthanda ukutshengisela ngokureacta entweni ozenzayo. But mawungasathandwa umuntu ukutshengisa ngeindifference kala ndaba ukuthi uyenzani. So the fact that uNkulunkulu uyathukuthela mase senze ezinye izinto ezingahambelani layo kuyasitshengisela ukuthi vele uthando lwakhe lusasekhona. Ngabe kala ndaba ngabe yasekela. Umzalo ilandaba kalathanda. Angazi. uNkulunkulu utshilo umfundisi ukuthi isisekelo sikaHulumende wakhe siluthando. Yena ngokwakhe uluthando. Eluthando kanjalo ke akuvumi kuye ukuthi abone umntana wakhe sesiyawele egodini angamthukutheleli. Azithulele. Hayi uyathukuthela ngoba ebona esenza ubuphukuphuku ukuthi angaphuma lapho angaphuma uNkulunkulu usethokozile ngoba vele yena uluthando. Uzungikhumbuza ukubeka ngalindlela Ngwenya uthi yena ulaka lukaNkulunkulu indlela yakhe engcwele
yokumelana lesono. Right. Yeah. Right. Kumbe yokususa kumbe yokwelapha indaba yesono. uNkulunkulu nje umfundise beki uluthando. Ukazimelanga sekubalekile. Isimilo sakhe siluthando. Ethandweni kuyatholakala ukuthukuthela ngoba umuntu omthandayo vele uyamthukuthelela. Ngithi ke sikhangele iverse yethu indiyana yokwaziwa ngekhanda uPsalms 78 iverse 38. Ithi kodwa wayelesihawu wazithethelela izono zabo kaze ababhubhisa. Isikhathi ngesikhathi waluthola ulaka lwakhe akaze aluqubula konke ukuthukuthela kwakhe. Mfundisi Dube imbali yevesi le lizwani la kwakukhulunywa ngabo bani kwakutheni? uNkulunkulu eBhayibhelini ujayele ukuthi nxa kukhulunywa ukuthi uNkulunkulu wakwaIsrayeli kaAbraham kabani lapha kukhulunywa ngembali yabantwana bakhe kusungula izizwe zakwIsrayeli sivela kuAbraham ngokubizwa kwakhe kwaKhaladiya esungula isizwe kusiya kwalesizwe ezalwa nguJacob those 10 tribes. Sifica lapho uNkulunkulu ukuthi izikhathi eziningi abantu bakhe bakwaIsrayeli babe khohle kumlandela. Benikwe imithetho kaNkulunkulu besazi ukuthi wenzeni kubo izolo lakathi siwenzani. Balibala ke kumlandela yiko wakufika lapho uNkulunkulu athukuthela khona ukuthi ngilezi gabe eziningi ngizenzile bambona ukuthi ngilothando lunganani kodwa babuyele futhi emanyaleni baphila impilo engayisiyo bese ukuthi sithi ulaka lwakhe liqubuke kodwa ekuceni kweverse ithi yona kodwa ke wayevimbela ukuthi angalele nzondo ienga wayethukuthela engaphatheki kuhle kodwa inzondo ayivimbela ukuthi ngingabazondi kunjalo bezona. Anti yabona sifunda lapha bafowethu ngokuthi umzali umntwana ngaze awone kanganani intukuthela izavela yeye kodwa inzondo ngingayivumeli ngoba lokho ngumntana wegazi katshintshi ngoba sewonile uthi kufuze vezele ukuthi uyasithanda singaqhubekisi sona kasibuthwe njengalabo babe utha kwaIsrayeli. Ngiyathanda indlela okubeka ngayo ukuthi umuntu uthukuthela kuyotsho ukuthi uyakuzona. Ukuthola ukuthukuthela kuveza uthando. Ya inzondo lentukuthela into ezimbili ezinjani ezishiyeneyo. Hayi siyabonga. Kuyini okunye sikutholayo lapha? Uverse 38 ekucineni laphana ithi akaze akuqubula konke ukuthukuthela kwakhe ngoba wakhumbula ukuthi babe inyama nje intshongolo edlulayo nje ingabe isabuya. Now ngibona ukuthi even ukuthukuthela kwakhe ngakulethi konke kodwa wayelemvumo kwakumele kulethe konke considering into ababezenzile kumele kulethe konke kodwa unanzelela ukuthi abantu laba ngingathukuthela to the fullest ngingababhidliza so ngizathukuthela enough ukuthi bebone ukuthi angithokoze ngalokho abakwenzayo kodwa not too much ukuthi ngicine ngingaselabo at the end of the day. So sibona uthando lwakhe lokho esibele ethandweni lwakhe ukuthi usithanda kangaka ukuthi ufuna ukusitshengisa ukuthi akathokoze ngalokho esikwenzayo kodwa akafuni futhi ukuthi esibhubhise ufuna sifunde kuphela isifundo. Yikho ekucineni ngwenya amadolo onke aza kuguqa athukahlulela kwakho kunjani kulungile yakuphethe kuthiwa lo mgobhi inyoka endala le uSathane la uzavuma ukuthi hayi intukuthelo yakho njani ilungile ngizama ukufithizela indaba yani bakithi indaba yothando ngoba ngitsho la sekubhubhiseni komhlaba zakwenze ukucinela kuzabe kuveza uthando lwakhe olumangalisayo okokuthi akafuni isono siqhubeke ngunaphakade kuluthando olumangalisayo kungomunye bezathi hayi bazazibonela kodwa ngenxa ukuthi lothando kuzafika lapho afaka khona umkhawulo ukuthi isono sizahamba sime la asisadluleli phambili. Thina kuyini sikwenzayo ngiyalizwa siyaqubula yini inyongo kaNkulunkulu kumbe sake simzondise imbalekela indaba yokuthi uyazonda uNkulunkulu kodwa kumthukuthelisa uNkulunkulu ngezenzo zethu kasibekezeleli yini uNkulunkulu asifane noIsrayeli kucacile maforo labafowethu uvele uNkulunkulu simcuna nsuku zonke nxa ngingabuza balalela labo ke lapha esikhona emakhaya kukangaki
unembeze kutshela into oyenzayo kayisiyo ungakatshelwa ngumuntu ohlezi laye kumbe umthetho kahulumeni ungakutshela ukuthi susona unembeza samnika ngumlimo ukutshela ukuthi into oyenzayo kayisiyo kunjani siyakwazi ukuthi kumele sikhonze uNkulunkulu yedwa kodwa kade siyaguqela izigodo siguqela abantu abafileyo into siyazi ukuthi umbhalo uyala siyakwazi ukuthi ubusela vele into ebhala ukuthi ungajoin kodwa ke uzafica ukuthi umuntu emsebenzi ukuthi angithethe ngoba anciche usufaka ibale limnandi ukuthi ngithethe ngoba ngiyalapha but iBhayibheli lithi ubusela ibusela so uNkulunkulu uyathukuthela ngabantu abizwa ngegama lakhe besiye ezinkonzweni sebesemsebenzini sebekhothi bangabantu abamele uNkulunkulu sebesezikolo sebekhohlwa sebe ngabantu abazalini sebekhohlwa so siyamthukuthelisa ngokwekela ukwenza okulungileyo sikwaziyo Sihlobo esithandekayo nansi indaba ngithemba siyezwa simele siguquke khonokho kwawelo Israel yikho kanye sikwenzayo singamdeleli sidelele sichiphise lothando lwakhe sangwe bengicabanga kwesinkathi mayizulu lisina lilombane nxa ukwazi ukuthi awukho right lo uNkulunkulu uyakucabanga ukuthi lapha maybe uNkulunkulu sethumela umbane ukuthi uzongicicha ngoba uyakwazi ukuthi awukho right na ngiya ekutheni ubaba kuthindayo sihlala simthukuthelisa uNkulunkulu and sabe sikwazi ukuthi samthukuthelisa but uNkulunkulu ebona konke sikwenzayo ngethuswa luthando lwakhe kakhulu ukuthi gavuma ukuthi esibulalele lapha esimonele khona uyakwekela uqede okwenzayo ebelokho kulandelela still ukuthi eze ekulungisise unanzelele ukuthi ukuthanda kangakanani so lokho mbuyela futhi ethandweni lwakhe loNolandi even ezondile lokho kunjengisela ukuthi uyanithanda kakhulu ngikhumbuza amazwi kaDavid Marshall uthe loba uthi nxa usuthethe ama steps ayinkulungwane kumsuka kuNkulunkulu 1000 kilometers ngikulethe ngaleyo ndlela uthi akudingeki ukuthi uphenduke futhi 1000 kilometers umele uchibilike nje ngoba ukulandela lokhu ntulu siyakhona niyabe kulandela sizama ukuveza indaba yothando lukaNkulunkulu uwela lapho khuluma khona anti indoda nayo lahleke sifunda ngayo ubaba wakhathazeka esele kwakuyikuthukuthela kwababa ukuthi umntana ngachi umuzi wami athi sefuna ukuyaziphilela kuthiwa waphuma wahlala wamlinda wakhangela lapha avela khona kasangahlala endlini umuntu amfice kehlezi wayelingisa uNkulunkulu ukuthi uyaphuma silandele athi funa kuzaba lentshumayelo lesifundo azasizwa achibilike ngithi woza mntanami madoda hayi ngithemba kuyazwakala Elder Ngwenya sikhangelele uverse ngu7 lo8 uchapter 78 balaleli abukele sikhuthaza ukuthi sibale isahluko sonke lesi u78 kulezifundo ezimbalwa khona lapha verse ngu7 yikho ke bazabeka ithemba labo kuNkulunkulu njalo abasoze bakhohlwa izenzo zakhe kodwa bagcine imiyalo yakhe cabayi kuba njengabokhokho babo ababeyizinkulungwana lobuqholo lezi hlamukayo inhliziyo zabo zazingathembekanga kuye mina ngithembala lapha ngazi ukuthi belizweni naba mina ngibona ngani ukudescribe isizukulwane sakhathesi angazi kumbe litholeni kuma verse ona la abafundayo ihistory imbali bathi imbali yaziphinda alright yes impilo ezona sakhathesi ungani sesidlule sayizolo right ngoba iverse lapha ithe yona abantu laba ngesikhiwa bastabone ngabahlamuki isizwe esihlamukayo right uJesu uzathina isizwe esihlamukileyo namhlanje ungakhala impilo yethu ungani ngiyokuhlamuka umuntu wakhona uyakhonza ngelanga lokukhonza yes angasuka enkonzweni sengani kazange aye enkonzweni impilo yakho iyabe siyehlukene yahle yaphambana kwaba intshona nempumalanga isizwe esiphila kuso namhlanje esenjengasayizolo esithi sibiza uJesu ngomlomo ngendebe kodwa izenzo ziyala bazalwane ungakhangela impilo kathesi akujela ukuthi indlela abantu ababulala ngayo abantu bebedinga inotho kwakukhona izolo indlela abantu abakhonza ngayo izinto ezidalwe nguNkulunkulu yena ukuthi izinto ezidalwe azikhonzwa kodwa izolo kukhuziwe so uSathani uselethe futhi umoya wona lana usebenza izolo wokuthi abantu bahlamuke kuNkulunkulu kodwa bebiza igama lakhe oh yes
Oh yes, hayi yiwo kanye umoya nalesokuqaphela akayikuthula. Yeah, akayikuchiya kunjalo. Ufuna ukuthi something Jack. Bensukela ku verse 5 lapha. All right. Ithi wamisela uJakobe imithetho wabeka umlayo kaIsrayeli walaya ukhokho bethu ukuthi bawufundise abantwana babo ukuze aziwe isizukulwane esilandelayo kanye labantwana bazazalwa ukuthi labo batshele abantwana babo. Then sesifika ku verse 7 ethi yikho ke bazabeka ithemba labo kuNkulunkulu lakho konke sikufundileyo. Now ukuthi befike kuphathi ka verse 7 lo 8 yikuthi laba ababuya before bona bethatha imlayo abayiphiwayo bebafundise ulandelane ukuthi abantwana lesizulwane esilandelayo bekhunjuzwe bonke ukuthi thina sisuka la uNkulunkulu wasikhipha endaweni enje wasihambisa la wasenzela lokho wasinika lokho ukuthi bonke abalandelayo even benga-experienceanga okwabadala babo kodwa bebe lolwazi lokuthi uNkulunkulu uyenzeni before lokuthi wenelisa ukwenzani empilweni zabo kusiya phambili. Now inkinga kuthi ukuthi kwezinye indawo yikuthi maybe okumele besifundise bayakhohlwa ukusifundisa o sesifundisiwe thina sikhohlwe ukuthi uNkulunkulu wenzeleni abadala bethu, then sesisiba endaweni yokuthi sesisenza lokho kwenziwa ngabokhokho bethu okubi ngoba sikwazi kumbe asikholwa lokho abasitshele khona. So lapha benzama ukustress ukuthi kumele sifundise ukuthi imbali yakhona ingalahleki endleleni Kakhulu. Njalo ungakhangela icontext ka uverse 7 lo 8. Ngibona ngani bakhulunywa ngathi kodwa thina si opposite lokho ivese kutsho. Ngoba kuthiwa akabayi kuba njengabokhokho baba bebeyizikholo. Kodwa thina ungakhangela siyizikholo ukudlula okhokho bethu. Yeah. Ngoba ivesi le ichuku ukuthi safundiswa njengoba uJake sitsho. Hence sifundiswa soze sibe izikholo. Kodwa ngasikhangela kathi okuphansi on the ground. Isizwe lesi sihlamuke ukudlula isizwe esayizolo. Ngoba isizwe siphile esayizolo besisizwe uNkulunkulu ekhuluma. Mhlawumbe babalelwe imithetho esakhathesi silamabhayibhili siyazibalela kodwa kwasiwabala amabhayibhili angikhona akhuluma ngoNkulunkulu wazo siyawabeka siwadobha ngesabathe kuseni bese kusiba lo hlupho ukuthi esizalandela lesi sona siza kubanjani. Yikho uNkulunkulu ekhuluma ngokuthi uyathukuthela uthukuthelelani ngoba ubona isizwe lesi esiye ibamba izinto obuyeke esingelani ndaba lendlu echayo sona siphakathi kwendlona lechayo kungani indlu izakutsha sona sisale ngaphandle. So yikho uNkulunkulu esetshengisa ngolaka lwakhe kwesisikhathi siyaluthola izulu lingani sikhala ukuthi hathi kwenzakalani lulaka kaNkulunkulu ukuthi phuma nini ukuthi izulu livele njelele uyanini kimi ngizalilethela izulu. Usibambela uverse 21 lo 31 lapha ngifuna sike sikhumbuzane la okuthintwa umntana ukuthi kwesinye isikhathi ulaka lolo sike salubona even nasendulo. Liyayikhumbula indaba kaNadabi lo Abihu isiphetho sabo indaba kaDathan lo Kora. Uyazi lamadoda benza konke abakwenzayo uyazi ekuseni babedleni imana eniswe nguJehova phezulu kulensika yeyesi ephansi komthunzi baqholoze ngiyakustabonese la even indaba leyi seseshithim lapha uyayikhumbula amadoda ayafebe yenze konke abakwenzayo phambi kukaJehova bevuke badla imana befitwe nguJehova i-energy yakhona babeyithola kuba besenza abakwenzayo phansi kweyezi inyangaphi ingwenya ukuthi abantu siba so stubborn sijwayele ukwathinta ukuthi kade siwaphethe amabhayibheli kodwa silokho silobuqholo obunja labo babe phambi kwakhe uJehova. Ngiyekuthini khona phasa ke savezelwa ulaka lukaJehova ngolunye usuku uyakhumbula mfundisi uyavula umhlaba kwaginya abantu ulaka lukaJehova kwezinye iyabethukuthela aphangavali. So esiyakhona sihlobo esithandekayo akuyikuhlala kunje angithi vele simele sitshintshe indlela esiphila ngayo selwatholelana. Right uverse 21 lo 31 ngabantu right 21:22 lo 31 right u21 uthi uJehova wathi ebezwa wathukuthela kakhulu umlilo wakhe wavuthela kuJakobe ulaka lwakhe lwaqina kuIsrayeli ngokuba
kabamkholwanga uNkulunkulu lokuthi kabathembanga amandla okukhulula kwakhe. Uvesi 31 ulaka lukaNkulunkulu lwavutha kubo wababulala zona iziqwabalanda zabo wabahemula amajaha ako Israyeli. Asifithizeleni indaba le yolaka lukaNkulunkulu lothando ngicela singakukhohlwa indaba yothando lolaka sikuhlanganise kokubili kumavesi la benge ngathinto okunye lapho kulezikhathi lapha eluveza ulaka lwakhe abantu besenza uyazi umuntu obuya akuhlokoza inhlamvu you know this is what isikhathi esiningi senza ngapha angazi ukuthi sitholeni lapho. Now ungakhangela iSummary yangikhona sithola umbonani uvesi 22 uthi ngokuba abakholwanga kuNkulunkulu njalo kabathembanga ukusindisa kwakhe. Ngezindlela ulaka loNkulunkulu silubona ngenxa yokuthi laba bantu babemazi uNkulunkulu kodwa bakhetha ukungakholwa kuye. Oh yes. Bakhetha ukuthi bangamlandeli lokho akutshoyo. Yikho ke sibona ngenxa yothando lomzali kufanele ukuthi umntwana nxa ungambona esekele ukuthi enze into eqondile okwazi ukuthi uyakwazi ukuthi kumele ukuthi ayenze uyamthukuthelela hayi ngoba umzonda kodwa uthukuthiswa ukuthi khathi kungani engaboni okulungileyo akulandela. So uNkulunkulu ke uthando lwakhe ulaka lwakhe lulothando ngoba engafuni ukuthi siyebe siwele engozini. All right. Yes, ngoba ingozi uyiveze yawubala ukuthi lokhu kulingozi. Kodwa angabona silokhu sihamba sisiye egodini sisenze ngana silibona igodi thina silikhangela uyathukuthela. So siyavumelana yini lapha ukuthi uNkulunkulu lelungelo lokuthi athukuthele. Khonokho kwakusenzakala. Ngevesi le ngoba kuthiwa isizathu sokuthi athukuthele ukuthi okwakuqala kabakholwanga kuye okwesibili abamthembanga. So uNkulunkulu uthena ngingumdali olidalileyo nxa lingasoze likholwe kimi lingenza ngithukuthele liyathemba izinto engizidalileyo kulami lingenza ngithukuthele. So balalelo abo ke lapho esikhona ukungakholwa kuNkulunkulu lokungamthembi uNkulunkulu siqubulula lwakhe ngoba ungumdali wethu phela khathi sizaphila njani siphikisa ubaba anti siyakwazi emakhaya ungaqalisa ukuthi usungubaba ekhaya uyakuthi thatha inyawo uhambe umshiye emzini wakhe awungeke ube labo babili emzini munye uThixo ngubaba wezulu lomhlaba kumele wonke umuntu odaliwe amkholwe ukuthi uNkulunkulu odalile aphinde amthembe kwenza siphile lo baba sithokoza. Beautiful, siyabonga. Check ulaka lwakhe esilubona ku21 ngilubona lusukela kuvesi 18 laphana kuthiwa bamlinga uNkulunkulu emva kokuthi esechayidwala kwaphuma amanzi bona bayamlinga bethi engasinika yini ukudla engasindlalela yini itafula enkangala engasenzela yini lokho ezifa uNkulunkulu kakayenza ezinye izinto zokuziprova kibo ukuthi yena uNkulunkulu. So ufika lapha ukuthukuthela kwakhe ukukhulunywa ngomlilo laphana ngoba abantu laba lokho time and again lokho bebuya emva kokuthi benzele lokho bethi uNkulunkulu awungeke uyenze lokho ekwenze esekwenzile bethi uNkulunkulu engakwenza yini lokho. So lathi nginanze ukuthi ngizathi silomkhuba omubi ukuthi uNkulunkulu esesenzele okunye sibe silokho esiqhubeka sizibuza ukuthi uNkulunkulu engakwenza yini lokho okunye usemphila impilo engangenzela yini lokho sengikwenzile lokho esikole engangenzela yini lokho sengenzele okunye lokho emphizi ngimlinga every now and then kutshengisela ukuthi mina kahle kahle uNkulunkulu ngimthembi kangako. Hey, so indaba le babukela abalaleli asivumeni ukuthi uNkulunkulu luthando uyasithanda lokhu ungabona eseresponda ngolaka isenzo sothando yakhe ukuthi kuncediswe mina lawe ngendlela esenza ngayo singa kwamukeli asenzela khona. Angazi baforo kufika kimi umbuzo lapha engawubuza bese nguphendula lathi siyezelele kambe uNkulunkulu uNkulunkulu ngoba esezivezile yini ngase ngicela ukuthi sicela uziveze sesiba uNkulunkulu ngoba lapho uIsrael lapho futhi qala uziprove ukuthi uNkulunkulu madod amanzi sechayo aphuma edwaleni sebekhuluma ngokudla kunganika ukudla sebekhuluma ngesecurity andiyabona ukuthi impilo yabo ngekaNkulunkulu ongudoli wabo abafuna ukumcontrola yikho ungwamgwethe yikho sesiyikho khona sifuna uNkulunkulu esimgqokayo njengentebe
hey man sesifuna uNkulunkulu ofaka esikhwameni ongamkhohlwa sesifuna uNkulunkulu esimtshela kokwenza ukuthi sifuna usenzele lokho uNkulunkulu balela wabukele uNkulunkulu ugula uNkulunkulu ungaguli uNkulunkulu kulendlala kungalandlala akatshintshwa ngumumo ngoba ungumdali wezulu lomhlaba kasimkholweni enjalo ekucineni uzasinika impilo naphakade. Siyabonga mfundisi. Ngicela ucine ngamavesi la u56 lo 62. Jack wanted to say something. Wona la especially ku78 kulesifundo eziningi kumavesi wona la kade silokho sewabala. Okay. Yes. Uba uthe khuluma lapha ngakhumbula ukuthi indlela kumele sibone ngayo uNkulunkulu kumele ifanele amajaha lana amathathu abasebenza jikele emlilweni. Yeah. Bathi bebuzwa inkosi ukuthi actually uyabanika ichance ukuthi guqani kungayenzwa konke lokho i-second chance. Bona bathi asikho careful ukukuphendula entweni le ngoba sizwisisa into eyi1. uNkulunkulu uyenelisa ukuthi asikhulule. Kodwa uma ekhetha ukuthi engasikhululi akusitshintshi thina ukumkholwa kwethu. Now thina sifuna ukuthi nxa engasasiphendulanga sithi uNkulunkulu kakho yi problem ekhona. But uNkulunkulu uyenza ngendlela yakhe kwenza ukuthi simchila ingalo sithi yenza khathesi or else sakukholwa. So kumele sibe lokholo lufana nayo ukuthi uyenzile kayenzanga lokho enguNkulunkulu. Kajintshwa umuntu. Yes. 56 lo 58. Yes, okay. Kodwa bamlinga uNkulunkulu bamhlamukela ophezulu konke kabayigcinanga imiyalo yakhe bamvusa ulaka ngezindawo zabo eziphezulu baqubula ubukhwele bakhe ngezithombe zabo. Ihlubalelo 62. 62. Yes. Abantu bakhe wabanikela ukudliwa inkemba wayesethukuthele kakhulu ngelifa lakhe. Yes, amavasi la sosiwabalile amathathu. Sigqibe ikakhulu indaba ku78 la. Sifundani ngesimilo sikaNkulunkulu. Ngiyazi ngani silokho sikuphinda phinda lokho uJehova sekwenza but kulezifundo ezimbala ukuthi uNkulunkulu singafika esigabeni esithile. Kuyafika antu ukakufananise njengokuthi kule nkomitsho yolaka lwakhe iyagcwala. Ayithi phela. Ngikhumbula besuka eGibhithe. Bengakaye eGibhithe uthi etshela uAbraham kuliphupho uyamtshela uAbraham ukuthi abantu bakho baza kuye eGibhithe kweminyaka engu400. Sebehambile baza kuphenduka. Uma ama-Amori lama-Moabi sebegcwalisile inkomo isikhathi lesabe ku400 kwakubekezelelwa labana abantu ama-Amori lawo yikho bathi bephuma ama-Israyeli labana basebejeziswa kuphela kwakungasela ngoba babenikeziwe isikhathi uNkulunkulu uyabekezela ngokunye ngufunda angazi ukuthi sitholana phakathi kwemithetho elithumi yanikwa uMose inikwa kusizwe sakwaIsrayeli kwakucacile ukuthi lingabi labanye kungaphandle lingagqili izithombe babe kwanza ukucacile futhi nxa ubala ngoIsrael kuthiwa umthetho kwawufaka emgubazini ungena wawubala uphuma wawubala yinto babelayo engqondweni lasemehlweni bewubona nsuku zonke kodwa iBhayibheli lithi baguqela izithombe phezulu komthetho bawubala nsuku zonke so khonokho ukuthi siyalazi iqiniso singalenze kuyaquleka likaNkulunkulu ngoba uhlutshwa ukuthi kathi abantu laba bayakwazi kumele bakwenze futhi njengakulezi insuku siyakukhuluma sikuhlabele sisuke lapho siyekwenza okungayisikho kade sikukhuluma sikuhlabele uNkulunkulu ke yikho kwenza ukuthi athina abe lobukhwele obungasibukhwele besono ubukhwele obulothando ukuthi abantu abamili yenzani liphethe iBhayibheli lamaqiniso liyachasa usambulo ukuthi utshoni lo Daniel kathi manje impilo yenu kungani phambana lokho ukukhuluma yikho umlimi ezosinxusa namhlanje ukuthi bathandekayo kasikhuleni ekukholweni sikhulume sibale senze lokho esikubalelele sikukholwayo powerful ungikhumbuza uNkulunkulu biza uMose uqasa entabeni 40 days 40 nights ephenduka sebenza ithole bathi nangu uNkulunkulu wasikhiphe ebuqilini khonapho uNkulunkulu ukhulumile bazwa umbane babona khonapho intuthu bayibona lo mlilo kuphezulu kwentaba kodwa kunjalo yikho uNkulunkulu esithi bamthuthisa ngezithombe zabo yebo kambe sizathi nguIsrayeli thina ke iziphe silazi izithombe kayidluli isikhathi zethu zemithandazo ngenxa yama soaps
sesiwakhonzela khona ukuthi kungaba ngcono imthandazo ke yime uNkulunkulu lakame lo thina sisabona lokho esikuthanda ngoba konke okugabhela uNkulunkulu okuthatha indawo endaweni kaNkulunkulu kuba isithombe so thina sikunengi esesigxile kikho babukela balaleli esingabona ngani uIsrayeli wayemubi kakhulu thina sikanti sibabi ukudlula uIsrayeli ngoba uNkulunkulu sendlala amaqiniso wakhe wasipha lesibonelo futhi sika Israyeli izolo nasesihamba amanyethweni kaIsrayeli thina ezethu izithombe zangikhona kasisazithwali sasihlala lazo yema ndima senzela umusa ngithi phela yes ngicabanga okunye la ngulethe eduze kithi into enginanzelayo ukuthi okwenza abantu laba benze so ukuthi abavumelanga ngibona ngani uNkulunkulu ukuthi ehlale kibo ezitholela indawo enhlizweni yabo ngoba ngabe uhlala kibo abangeke bekhohlwe lokho uNkulunkulu abenzele kona if ehlala kibo now khathesi kule ndawo thonga ama lodge ama B&B lapho uhamba khona ulala ubuzophuma thina sesiyenza inhliziyo zethu zaba yilodge for umoya engcwele instead of ukuthi ezohlala kube indlu yakhe yonke so simfuna ngesikhathi sethu for instance ngizamdinga masenze yochumayela kuphela ngiqeda kuchumayela engahamba angilandaba yinkinga ekhona ngihle ngikhohlwe afterwards engiqeda ukukhuluma so much that ngiyakubuyelela ebengikhuza abanye ngakho ngoba vele umoya engcwele kahlali ekithi siyabonga ukusivezela lamaqiniso sihlobo ezithandekayo ake sike sikhanyele esinye isigaba lapho uNkulunkulu aveza ulakala ukuthukuthela kwakhe ngiyakhanyela lami kuMateyu lapha ngo21 ivesi ngo12 usiya ku13 uJesu wangena esigcawini sethempeli wabaxotsha bonke ababethenga lababethengisa khona wagenqula amatafula alabo ababentshintshela abanye izimali lezihlawulo zababethengisa amajuba wathi kubo kulotshiwe ukuthi indlu yami iyakubizwa ngokuthi iyindlu yokukhuleka kodwa lina seliyenze ubhalu lwabaphangi lo Johane ngo2 ivesi ngo14 no15 babukela abalaleli lingaqathanisa lezi ndaba iyayikhona la kuLuka ngo19 verse 45 to 48 la kuMarko ngo11 verse ngo15 to 17 kulama narratives achiyeneyo akhona phanga indaba efanayo singabala le kuJohane 2 verse 14 to 15 verse 14 to 15 emagumeni ethempeli wafumana abantu bethengisa izinkomo izimvu lamajuba labanye behlezi ematafuleni bentshintsha izimali yikho waseseluka izintambo wenza usadwebu babadudula bonke emagcekeni ethempeli kodwa izimvu lezinkomo bazichithiza imali yabantshintshi bayo wagenqula amatafula abo umfundisi westewardship kwenzakalani kanti ethempelini ukusinike background emalini ngiyazi ukubiza usabelela kwakuhamba njani lapho indawo zezimali khanya zakhatha zakudala yeah so kungani kukathesi lapha sifica uJesu eqalisa umsebenzi wakhe eministry ufika etempelini selokhu nje umuntu wonke okhonza uyahamba etempelini ekhanya ukuyakhonza esazi ukuthi abantu abakhe bahlangana ngokukhonza ngale kodwa ufica itempeli seliguqulwe laba ngumkambo right ngoba izolo etempelini kade behamba vele emhlatshelo yokuyanikela kuyinkonzo eyayisenziwa izolo yokuthi nxa usiza uzonikela kuNkulunkulu wakho okunye imhlatshelo yokuvuma isono sakho kodwa ke lapha kwasukungumkambo ukuthi baba abafarisi abapriesti labathungameli base bethethe inyamazana lezi ezisetshenziswa ngabantu ukuba umhlatshelo bazifaka phakathi ukuthi lingasazihluphi nelivela khatshana right lizabe lizothenga besenzela inzuzo sokuyibhizinisi kubuya abantu abangalamali abanye abalala lemali yokuthenga imvu kumele babe lejuba elaqotsha izolo bona sebebanjwa abantu abathenge lapha ukuze ukuthi babelane bona abathungameli inzuzo leyana kodwa abantu abampofu abayanga abaswelayo bafike baphelele ukuthi bangenzani bafike bazimele behle ukungena ngoba ngala mhlatshelo zafika awenze kube inkonzo yikho Jesu efika lapha abesebona ukuthi
thethe indawo yami yaba lubhalo lokuphanga abeseqondisa ngoba sekuqululaka lwakhe kaze ngabachaye ngabatshengisa inzondo yakhe kodwa wathi wothi ngithathe amatafula aphethe imali ngiyisele eceleni ngibatshengisa ukuthi imali le selizuza ngendlela ayisiyo wadiliza amatafula lana wathatha usosepwa sharp ezulu ukuthi babone ukuthi into la bayenza kayisiyo ukuthi baqalise ukubaleka lapha sifica uthando lukaNkulunkulu phakathi kolaka lwakhe wayengafika afaka impama njengokulenza ukuthi nasizonda kubi afaka isibhakela lapha kube abathungameli kodwa wasebenzisa ukufuqa amatafula ukudiliza ukuthi into ayisiyo lososepha ukuthi achaye phezulu ukutshengisa ukuthi angithokozanga mina ngithi balela babukele nxa uJesu angathukuthela ngimi la kuwe vuma ungabona ngene engozini yemota ubona kodwa vele abathi siyabona ayisikho uthi uNkulunkulu ukhuza mina la vuma ungabona kusiba lezulu lingananga kusiba lendlala ukhuza mina sengikhonza izithombe kodwa uhlupho lethu sisuka sibona ngalombimo wakhona ulolunya kathi luthando olutshengisela ukuthi kangifuni ukuqhubeka ngento engayisiyo yikho lapha amatafula adilizwa ukubutha abantu ukuthi buyelani nekukhonzeni lingathengiseli phakathi kwechechi yami nangu uJesu lapha siyabonga ibackground osinikeze yona mfundisi ngesikhiwa sithi is it justified kwakulungile yini ukuthi akwenze khona lokho intukutheli ngakhona lokho kwakusenzakala ethempelini nanzela ukuthi kwakulungile yes considering ukuthi vele yena wayelandene emhlabeni ulanda ukuzohlenga abantu asebebhadaliswa ukuthi bethole ukusindiswa ngabantu abathunyiweyo futhi abapriest so yena kuyammangalisa ukuthi mina ngizibuyele mahala ukuthi nizohlenga abantu laba abantu ababizwayo abapriest labani labafarisi lani kumele bebe bencedisa abantu bonke laba ukuthi bethole usindiso for free but bona sebebona igap lokuthi lapha kule gap lapha lokuthi senze imali la now khathesi ngazathi kukhona okufanana not ngazathi kukhona vele ukuthi uzukhulume lo muntu othunywe inkosi uyakubhadalisa ukuthi ulale endaweni yena yakhileyo ngemali ayithethe ebantwini ukuthi wena ukhulumisane layo uthola usizo and ngizama ukubona ukuthi uNkulunkulu kubona njani khona lokho ngesikhathi lesi wayekubona live uJesu laphana but mayehlezi khathesi ebona abantu abakhe bebhadaliswa izimali ezinkalakatha ukuthi bethola usizo aluletha for free ucabangani okwesibili khanya uhlala phansi kuJohn laphana kuthiwa eseyenzile iwhip of cords ngazathi uqale kubone ebese sithi laba mfuna ukubalungisa ehlale phansi eyenza umchilo lo okukhulunywa ngawo ebabukele besenza konke khona lokho then ebese sukuma se-reactor now i-thought patterns zakhe ngizama ukubona ukuthi ehlezi laphana ucabangani ngalokho akubonayo esenza umchilo wakhe loyana uyabecabangani wayecabangani uJesu ukuthi abantu laba kodwa shuwa bazwisisi ukuthi ngikhona already ngizobahlenga but babhizi bahlukumeza abantu abami and kumzwisa ubuhlungu yikho sokubuya ke indaba yokuthi uthando lwakhe lumenza efike ku point yokuthi ethukuthele kangaka yes lapha ingwenya sivezelwa uJesu sivezela uNkulunkulu ayikho khona kasoba balwana andikwesikhathi esiningi sasithi ubabole olothando ngototozayo lokho esinika amalolipop uNkulunkulu esimkhonza is a no nonsense God lapho siphambanisa uyakhuza senze kahle uyasikhuthaza so lapha bayaphambanisa akakuhlekeleli kwesinye isikhathi umuntu nxa isengozini uyakhuluma ngelizwe elipholile yini ngwe angazi now ngithathe kuseyilokho yes umfundisi wakuthinta lapha ukuthi benza i-convenient religion alright ukuthi hayi lina lingazijuphi uthwala imbuzi usuka khona lemakhokoba usiye eKingsdale sizayifaka thina vele imbuzi lapha wona uzafika uyithenga kwangani izathengeka now uthando lwaqubula uJesu nanto now abantu nabe besiza la kuthi abanye babelethwa ngama stretcher bethwele ngembhede ngoba befuna ukuzokhonza abanye bempofu lokhana ukuthi lo mnikelo omncane kula wonke babengeke bawubhadalise kodwa bafika ngaphe etempelini subhadaliswa so uJesu ngenxa yokuthi kula laba abangeke bazivikela uthando lwakhe luyaqubuka luqubuka ngoba ethanda bobabili uthanda laba abenziwa kubi laba abesethanda laba abangeke bavikelwa abesetshengisela ulaka lakhe yikho esekhipha lokhu okuphazamisa inkonzo ukhipha amatafula uvulela izimbuzi lamajuba kuyaphapha kuyahamba ukwenzela ukuthi laba abancindezela abanye babone ukuthi
abakwenzayo kakuhle njalo lokuthi laba abancindezelwayo babathole ini uthando lakhe ngokweneleyo. Ungakhangela namhlanje osweleyo lamhlanje umumo umenza swele ukudlulisileyo, ngoba thina kumbe sithi siyathola sifaka intengo yempilo ibe phezulu kangaka ukuthi babonakale, thina sibonakale ukuthi siyathola, laba babonakale ukuthi banjani kabatholi lutho. Yikho bese sithola uJesu vindicator ngokugenqula lokho. Omunye ngabuza ukuthi phondi uthando lwakhe luluthando olunjani, ngoba phela lokhu bekuyinzuzo yabo. Inzuzo yokuncindezela. Yes. uJesu ufuna ukuthi abaqondise ukuthi thembanini mina, lingathembi izinto lezi ukuthi likhonze mina. uNkulunkulu uluthando. Uthando lwakhe uyaluveza. Kodwa phana wayebanceda ngoba babekwenza umfundisi wami kwakurongo vele kwakungasindisi. Ezikhathini ezinenge mina bengicabanga khona la ikakhulu indaba yolaka leyo ngabala ngale kuSambudu usutshelwa ngamathalenti ayisesiwa ewela abantu. Izulu lingazonda kumanga kuhle. Hayi angathukuthela uJehova akumanga kuhle. Amavika adlule bembuyele lapha ku TV ngibona kube leyinye bakuthi kuyini i-volcanic eruption. Anti yabona kwaphuma umlilo phansi ngamangala uthi kanti uNkulunkulu lokunye kuyizinto kwakhe okuphansi lapha akumanga kuhle. Nxa ubala ekugcineni kuthiwa umlilo omunye uzavela phansi omunye uvele phezulu. So uNkulunkulu angathukuthela sihlobo ezithandekayo nxa esejezisa amathuluzi onkulawo asimethembeni simthandeni sivuma siqondisa kwayithinta umfundisi indaba le ukuthi uNkulunkulu nxa ekuqondisa vuma ngoba ungawela ngokuwesi angithi phela kuyini okunye sikutholayo kulesi senzo ngesimilo sika Jehova. Ngithole ibhuku leli kaMoses prophet leli Right. Tathi lapho uyakhuluma page 157 ka 158 lena ukuthi ngemva kokugenqula uTsarfeges, ngemva kokugenqulwa kwamatafula besaswepha ukuthi ethusela abantu labana kuthiwa khona engubonga ukuthi laba abantu ababesenza izinto ezingayisizo bephazamisa inkonzo kaThixo eqotho babona inkazimulo kaNkulunkulu kuJesu Kunjalo. Enjalo ethukuthele waziveza ukuthi ngizolisiza angizanga libhidliza. Kuthiwa wasesithi kulabo abampofu ababesibehlukulizwa kakhulu kuthiwa khona elamehlo ayegcwele inyembezi wathi lingesabe ngizoliphula ngizolikhulula. Engikufunda ukuthi balalela wabukeli phakathi komhlaba osihlukumeze kangaka ungabe uyintanda nocindezelwe awuphathwanga kuhle emulini yakho kusebandleni ucindezelwe uJesu yeza ezokwephula ezokusiza lasesikhathi esifana futhi ezojezisa abangafuna ukumuzwa ukuthi lingahlukulisa abantu abami. So singesabi okusilandayo thina nxa sizwe uNkulunkulu ekhuluma kathesi asiyeni samukele uthando lakhe simkholwe bese simethemba ngoba singamkhola simethembe ulaka lwakhe liyehla. Ngasimpikisa lathi sifana lalaba sihlukumezayo kuhleke ukuthi singafunda sisukume senze sikufunde uzasiphathisa empilweni kakhulu. Khona laphana mina ngifunda futhi ukuthi kuyavezwa ulaka lwakhe lothando lwakhe angithi phela uthando lwakhe into ukuthi ngoba kulaba bampofu uyaveza lothando lwakhe lesenzo lesi usenza ngothando. Kuyini kumbe esikhangelele esingakhuthaza ababukeli labalali abangakwenza nxa abantu behlukunyezwa kulama injustices amaningi enzakalayo kumbe kuyini kumbe esingakuthinta Jack babungweni esikwenzayo kumbe esikuflathelayo sikubona kusenzakala abantu bencindezelo esingakwenza kube ngcono kumbe senze impilo yabantu ibe ngcono. Ngithini yakunanzelela kwesinye isikhathi ukuthi uyathola umuntu echaywa town uzidlulele ungabile ndaba nje ukuthi uhamba njani kumbe umuntu bemtshontshela ngeke mbone mawuse south kwesinye isikhathi ungayingeneli indaba leyo ngokuyesaba ukuthi lawe bengalandela ngawe. Bona these are some of the things esizibonayo okumele singenele khona sitshengisele uthando lukaNkulunkulu. Kuningi amanye examples but ngizama ukubona ukuthi umunye umuntu bemtshontshela uthulelani ukhangele uyiletha kuhle kule ndaba lesilethwa nguDavid Moore ukuthi umama uthola ingane yakhe
ihlukumeze udlwengulo abe sethola lo muntu ubhizi uphambanisa umntwana umbuzo khona ukuthi uyangena endlini yini njobe kholekile ayekhuleka ethi mlimu ngenela senza njani sifuna ukuthi sizwisise indaba yothando lolaka kumbe intukuthelo kulethe ngalende uyathukuthela yini uyazithulela yini yona le ngifuna siyilethe even abanye abantu iabuse ezenzakalayo siyathula yini sibukele kulezinye izinto mfundisi ezingadingi imthandazo kufanele kuzwe kahle okudinga khona ukuthi wenze omele ukwenza ngithi yes bese sikhuleka sesenzile kulokuthi kuthiwa asikhulekeni hayi lokho kufuna umthanda angazi indaba yejustice sibalance khona lapha kunenge okwenzakala ezimuni simphumzekeliso sithi nangu umalume adlwengule umzukulu bese kuthiwa hayi isihlobo bakithi kayilale ngenxeba hayi uthando oluqondileyo ukuthi yikho ugovernment wafaka amajele ngakuqondisa lanxa yebo kambe kulokunye ama-injustices abakhona abanye abakhona ngale bengafana kodwa kuyindlela efanele ka-Israel osithi u-Israel amvumela ethunjwa nxa esepha so kulezinye izinto ezingadingi ukuthi zidebate adinga ukuthi kubiza ipholisa lizokwenza umsebenzi uhlupho lwethu ukuthi sesikhangelana ngokuthi ngubani okwenzileyo alright kwenziwe kubani nxa kwenziwe kompofu ongelamandla okuzimela kilala ngenxeba kodwa nxa kwenziwe kulwana olamandla sokubonakala ukuthi hayi wenza into engayisiyo kanti umlimu aluba singamfuza uJesu ukuthi akalanketha bechabe kuhle nxa kwenziwe komubi kumbe kwenziwe kodwa kubi nxa kwenziwe kwaziwayo longaziwayo kakuthathwe kunjalo umthetho uthatha indawo yawo kwenziwe isinqumo esiqondileyo siza kwenza ukuthi lowana umenzi okubi abuyiswe kakhulu athola uthando laye ngokuqondisa okufaneleyo uNkulunkulu njalo angithi akuthulwa kuphonga uchiywa hayi indaba ziyalungisiswa kuqondiswe siqhubeke nempilo iBhayibheli liyasikhuthaza njalo lithi lona iBhayibheli lithi zonda kodwa ungone kunjalo ende kwesikhathi ithi hayi lobuthukuthela ilanga lingatshoni uthukuthela ngithi ngoba imvelo yethu vele sisathukuthi sizaphambanisana kodwa okubi ukuthi ngihlale nginjalo angazi ukuthi literal ukuthi lingatshoni ilanga kumbe ukuthi ungathatha isikhathi eside lingatshonanga ilanga ngalo umcabango kuyini okungasincedisa ukuzwisisa indaba le yokuthukuthela uthando lukaNkulunkulu ekuthukutheleni kwakhe la lokho esimele sibe yikho khona ngoba thina singamaKristu simele sifuze ubani bakithi uNkulunkulu indlela aphatha ngayo kumbe indlela ayenza ngayo sifuze yena kulokhu angazi umbuzo lo uyacaca sihlobo zakhe ngiyawuzwa sithethe uNkulunkulu uluthando okumqubula ukuthi athukuthele impilo esiyiphila engayisiyo alright nxa sethukuthela ukuthi uselenzondo ngomuntu ngesizwe hayi isenzo esenziwayo yisesinga esimenza angahlaliseki abe sesithi wathi ngisukume ngithini ngiveze ebantwini labo ukuthi kukhona sokonakele so ngifisa ukuthi lathi njengabantu abakaNkulunkulu kasikhulekeleni umoya ukuthi nxa into embi isenzakala ngibe lentukuthelo ukuthi uNkulunkulu uthini nxa ngingathula ngizama ukuletha ukuqondisa kwelizwi kathi xa sendifundile ebantwini kusebantwaneni kusebandleni kodwa inzondo sikhuleka ukuthi ingabi khona ngoba onileyo ngumuntu kaThixo okonakaleyo yilokho akwenzileyo yena lokho umuntu kaThixo kumele simthande sincedisane uhluphe sibala lokuthi sisuka sibe lenzondo umnyaka wonke ungakhulunyiswana ukuthi wathethe umntanami khona sigere church efana nayo isidla ngimgesi inyawo yagesa omunye asikhulekele umoya ukuthi sithukuthelele ukuthi sicela ukulunga kube khona kodwa inzondo ingabi khona ngoba inzondo ngeyesitha uNkulunkulu ule uthando intukuthelo lakhe iluthando ugcinele kayintshintshi akuhlali kunjalo okunye engikunanzelelayo ukuthi umzali angabona umntwana esiyengozini uyamthukuthelela uyamkhuza ngoba utshengisela uthando akafuni ukuthi awele engozini leyana ake sikucabange mhlawumbe baleli ukuthi aluba
abantwana singavumela benze abakufunayo ngemakhaya. Sikubiza sithi luthando. Abayikusilamukela yini kusasa. Sebevuleka amehlo benanzelela ukuthi sibakhulise ngendlela enjani engayisiyo njalo besikwazi indlela eqondileyo. uNkulunkulu akafuni ukuthi abe uNkulunkulu njalo. uNkulunkulu uyakhuza akhalime lapho ukuthi akhalime khona nxa ebona abantu bakhe bewele engozini. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu usebenzisa indlela ezingazuseki ebantwini. Asithengise ngokususa okuhle silakho. Kunjani? Akususe ibe khona indlala lingabi khona izulu. Kuyindlela ukuthi asibuyise. Singabuyela ngakuye izulu libuye line. Kwesikhathi atshengisele ngokusibusisa. So uNkulunkulu asimthobeleni asimzwisiseni uNkulunkulu esimkhonza ukuthi uNkulunkulu lothando entukuthelweni yakhe singaconcentrate thina kuntukuthelo kasidingeni ukuthi kungani uNkulunkulu ethukuthele sizabona uthando lwakhe kakhulu. Kuleli viki babukeli labalaleli into injongo yesifundo kakhulu ukuthi siveze isimilo sikaNkulunkulu. Ngoba abaningi sikutolika kuwe ukuthi uNkulunkulu luthando. Xa eluthando kangani uyamukela yonke into loba kungenzana hayi kabunjani. Kwesinye isikhathi futhi avezwe njengoNkulunkulu othukutheleyo lenzondo nosimele sijeze sizithwalise enzima. Hayi akunjalo sihlobo esithandekayo. uNkulunkulu uluthando. Eluthando enjalo uyajezisa kudlule kuphele. Yikho phela abantu bengasoke kube legehene eliyakubhebha inaphakade livuthe kunavakade. Yes, so kuqhathekile ukuthi sikufake kucace. Angazi sisemaphethelweni lapha ukuthi siveze sisithini kubabukeli labalaleli ngesimilo sikaNkulunkulu ikakhulu sikhangele isihloko lesi. Mina ngiyabuyela futhi ku78 ngalo verse 9 no 10. Lapho kukhulunywa khona ngoEfrem. Ukuthi uEfrem wayengumuntu wayenikwe isipho sokuba sempini enqoba engagodlisa umkhonto. Right. Kodwa uhlupho lukaEfrem kuthiwa khona kagcinanga isivumelwano sakhe loNkulunkulu wala ukuhamba ngomthetho kaNkulunkulu. Okunjalo. Ngithi kubalele abukeli lapha sikhethwe nguNkulunkulu njengabantu abakhe. Usithandile siyakhonza kodwa akasigcineni imithetho kaThixo. Kuyamqubulisa ukuthi agcine sesiba lolaka lokuthi ngabantu abahamba ezinkonzweni, ngabantu abangaziyo, bayahlabela ingoma zesiKristu, bayagqoka kuhle bephethe amabhayibhili bayawabala, kodwa izenzo zethu kathi indaba zingasafakazi lokho esikuphilayo. Asikhulekele umoya ukuthi esikukhulumayo lesikutsho ebantwini uhambelane lalokho esikuphilayo. Uyazi ukuthi abantu abanengi nxa ungaba sesibhedlela uyafica bebhala amabizo amachechi. Kodwa ungamlandela sephumile kayi ichechi yale. Bafuna kuphela ukuthi ngiyingxenye ye. Umuntu ongumntu kaNkulunkulu egula lokho umuntu kaNkulunkulu la nxa esephumile esibhedlela nxa esethokoza nxa eku business asiphume ekulanda umuntu kaNkulunkulu ngoba singuNkulunkulu siloNkulunkulu ongatshintshiyo. Yakalo uEfrem kwathi wamiyekele nini wagcine eyekelwa le temple yasuswa eShilo yagcina siyakwakhiwa ngaphi kwenye indawo ngoba koJuda kwasokulalela uNkulunkulu. uNkulunkulu ekugcineni uzahamba labantu bakhe abamlalelayo ngoba uNkulunkulu wothando olomthetho olandelayo. Kakhulu. Hey, kulamandla lokho. Yes, usingayiphetha ngayiphi indlela lindaba ya Jack? Ngicela ukuthinta lokho kuqala. Kusahluko 78 laphana ku34 kusiya ku36 ithi kwakusithi uNkulunkulu angababulala bamdinge bephendukele kuye njalo ngokuchiseka. Bakhumbula ukuthi uNkulunkulu wayelidwala labo ukuthi uNkulunkulu ophezulu konke wayengumhlengi wabo. Kodwa ke kwakuyikumiyenga ngemilomo yabo qamba amanga kuye ngendimi zabo. Inhliziyo zabo zazingabambelelanga kuye babengathembekanga esivumelwaneni sakhe. All right. Ukuthukuthela komzali kumbe okaNkulunkulu kwenza umuntu eyenze ngazathi usephendukile kwesinye isikhathi ngoba ususesaba ama consequences alokho kwenzileyo. Yikho khulunywa ngakho la ngazathi sifuna ukufunda ngokwethuselwa iproblem. Sifuna ukufunda the hard way ukuthi uNkulunkulu mayesakhuluma kahle sesenzele izinto kahle ngana sizwisisi. So ngiyesaba lokho ngoba ngani ngiyakubona la khathesi ukuthi uyamkhonza simkhonza uNkulunkulu simchiye then nxa esekutshengisa ukuthi lapho phambanisile suphenduka nje okwe 2 seconds uthi aya ngiyesaba ngixolisa uNkulunkulu so right then immediately after that umuntu sebuyela back to lokho akade kwenza. Now inkuthazo ngaba ukuthi singafuni ukufunda
ngendlela enzima singafuqi uNkulunkulu ukuthi size simenze asithathele izinto ukuthi sifunde kodwa ufuna ukusifundisa ngendlela elula nje ukuthi wena landela lokho ngake ngakwenza before abadala benu bayenza so wena ungahambi ngendlela le akho nto ngize mfunde ngendlela bona abafunda ngayo. Interesting. Siyabonga asifundeni sichiye izifundo lezana sesiz applya ngithi phela babungwele. Asimzwisise nini uNkulunkulu esimkhonzayo ukuthi uNkulunkulu lothando kodwa uthando lona lolo singalo abuse. Alright. Akasikuzwise nini ukuthi uNkulunkulu uyathukuthela lanxa sengithe ngona uNkulunkulu angathukuthela ngingabi umuntu ozafulathela ekhaya ngithi sengihamba sengibachiya le church yabo kumbe sebengiphathe kubi. Asikuzwise nini ukuthi uNkulunkulu kuluthando lwakhe yikho engibonisa ngaleyo ndlela kwesisikhathi mhlawumbe ngiqholozile ngatshengisela ubuqholo uNkulunkulu uyabe ufuna ukuthi akhiphe ubuqholo lobana kimi bese ngitshengisa indlela yakhe. So ngezindlela kasifundeni kuIsrael wayizolo ukuthi ungalaleli kwamlethelani bese sithina sifunda ukumethemba uYesu lokukholwa ilizwi lakhe njengokuba umhlabelele kutsho. Siyabonga sihlobo esithandekayo. Umlimo lomusa angana ngasihawukela. Sizwisise isimilo sikaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uluthando. Amen. Eluthando enjalo angathukuthela ukuthukuthela kuveza uthando vele umuntu okuthandayo uyathukuthela babethi yikho uzaziveza uthi mina ngiNkulunkulu lomona umona vele uveza ukuthi umuntu uyakuthanda umuntu ongakuthandiyo kufana dube unkosikazi uthi alandaba laye loba bengathini you have to be jealous ngoba wenze njani uyamthanda. So ama attributes la siwatholayo kuNkulunkulu aveza uthando lwakhe. Sihlobo esithandekayo asimthandeni uNkulunkulu simhloniphe sihambe ngokwentando yakhe izikhathi zonke. uNkulunkulu uyasithanda akafuni siphile emanyaleni isono masife impela sihambe ngokwentando kaNkulunkulu. Asiqhubekeni sidaditsha kwena likota sifunda kakhulu ukulunga kukaNkulunkulu justice yakhe kaNkulunkulu. Kuvike lilandelayo sizakhangela thina isihloko esithi uthando lukaNkulunkulu lokulunga. Asihlanganeni isihlobo esithandekayo sidaditsha njalo sifunda okunye okuthile ngoNkulunkulu. Sicela mfowethu Jack usise enkosini sivalele inkonzo. Asikhulekeni. Baba sezulwini siyakubonga kakhulu ngokusikhumbuza lokho akwenzayo for abokhokho bethu lezifundo eziningi okumele sizithole kukho konke okwenzakalayo before thina. Sicela uhlale enhlizweni zethu ubususikhumbuza every now and then lapho sikhohlwa ukuthi wena uNkulunkulu osihlengayo asidingi omunye umuntu ngoba wena wasenzela konke. So hamba lathi ubusikhumbuza every now and then ukuthi ithemba lethu liyeme kuwe and kuwe kuphela. NgoJesu Kristu ngiyakholeka. Amen. Amen.